Ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ke East West Group of Institution Bangalore kebeladon kemasan post MA bat ke bapau baha ke kod admission na kebenta ke nursing and paramedical course yang jingtip bakam benya kol ha kini ke number harum. Da gajing Sofia lo gajing mi madan ke kong bendas im bencak tangan naman gajing mutlap jang ke sorkar jela ben penteri noi ke surok umden syuruk sunapur UMLE ke nongpo ba Meral Bonds im lawan mi ben pet ke jing long jengman jogani ke long kemi haja ka syak tangan haga jaga yang kali additional secretariat Shillong yo ba Meral Bond na senran lang du ba balajit rani bede UMDC ke nongpo ringkat bekwede kiri orang ba UMLE ke nongpo ba Meral Bonds im lekentu ye ke kong bendas bakan sange no ikan ke jing syak tangan ba banyai syak shipor namar ba kam ha ke bede ba ketika surok laya syakman Habakaran mikila patai kubor pen pa gojing sngongu ba kong bendas ha ke bede ba ka kya jongka kadang klain ba loy thu ba lor ke ni ke jing syak tangan ke ni ke long kemi ula ban budin ha ke bede ba ke surok umden jiro sunapur keberansan 2 kilometer Shushu oleh tu bola ban budin ber menteri sarkar bepek jika tanah PWD buat Preston Tensong ulah kular ben Aimin Sim ben le jika dia kam ben penyo kamang tengka di haga manungkong haga de step nga dam ka jing supplement ba ngayo ban ya kedu bagi ilong stable ya ka kon ka kya gitu di berpau so yo beli bodang ri bodang sumari ban Emily jong ka nongpo konsi ka badon ka jing ede alor ka negamat ya ka jing satngan ka jong ikong pentasir alor ka jing ede ba ka jing petrino yo surok na nongpo dan sunapun naga liang ka jong aku punong kita kani ka digamat ka ba ngila persang ban pudin la kumba kado ka nesnek hadin bagi paipa jong ka nongpo konstitusi kila penjok yang harusnya marah online kila persang berpudin ya kan kam naga benta banyo ya ke surok ke bah surok ke resni nadu nanungko sunden sanapur ka bajrong kumbasan 2 kilometer kila persang berpudin banyak keren bat menteri beri peja ka karan surok ba pastor tensong bat ila lar ba ila Aimin Sim ba insale dia kena kam nagamtaban iyo ya ka subject but gila judan program berher bang organize ko konferensi nagamtaban persno cuti ba open ID December jo sa maraja mulai gila persno da kanyang jong iyo wait take up ya kena ka kam nagamtaban iyo ya ka sanction kawan ok MP election itu balai benai sau benai ka jing terikam bang sorkar pedeng di bubun di mat di kok nomor keting don jong FP election pemerintah din melakukan ke MP election code of conduct melakukan ikam kira proses bat ba haswa bagi ni keduk mencisi kan kedong jing keduk bagi officer jong hotel ludi haswa bi kong insya kan ya adon upah ke jingnya keren haswa jong betul adon upah ke proposal naga benta 10 km lembaga Ministry of Donor na Punisit ya kabay ngadep at penbit biang na dong sadong kaya sukumen pa mencis niya bang iya penbit bagi officer ng department bagi menteri atau ba kilas ngusun ya gijing kepat gitu nga ko pemilih manang kampen bun susu kalau penuno kadi po hadu umden kani first base dan po hadu umden lang ba kan dengan suburong mga pau sumu ya kasongka ya menteri beri pegang nanti ludi pada officer kiladan betang berbit yang berkeren. Namar bakaplo ko besuk begini yo sanction kaba palat dari sepatu 1 kilometer kadi intermediate lane. Ya kan simpor kita kadau bagi hap penyisa ada kawan pada kesingih ni bagi kendu ya ikong ibede hibahing bahasa menjonga ibede personal dan hau. Ban kerpa jadi ba Indonesia agak in withdraw. Sedang noban proses ya kini banyo sanction ban sedang. Kata ketika jeung cemu. Bat pangangi scam ba kipat ba jo kanong po konsumsi ngaso kon kerban para menta ka election gidang dep si snem arbana
sau panai kala wit no kani ka election MP ke be pra panai au di pai pa kila and crossfit and confidence ya kan na kuat bagi pai pa ke jesha lada dei bah shwa election MLA arjar pra kampal long biar I feel Henry Ailat yang ngarep perform bagi pai pa kila repost fit and confidence bagi la job bagi tinggi ke jong play jing kesan bagi pai pa Ailat yang ngarep dengan perform ingin peni ha kani ke peti ka mata ka wat ar ka bagi job bagi dia em ki repair hau arjar khat pra ka kendai kila dong kidan arjar pra ka kendai la repair pada deka daw kalong ba gajing steel juga serok ni itu ki gajing ya jung kali overload kabaja hakeleng ke jelah kasurok ke pavement gede nak kamta kendai ton ya kitrok menta kiba poi saka atusan lai puton kali ke ya untuk kitrok kidon gajing tre surok kila mendai gimar gimata gikit kide ketai de gijuya nak surok trading tak tahu bakal steel na pavement kamlasa jadi nak tak tahu kan di surok kala steel jadi benong bakal san slim bakal steel kan surok tak kata gede ke bakal ngatrai ngai iya po besi don ibi iba iba keren ya kata dan re iki besar iba song ting is true ha jadi bakal steel bahar gede gini ki arsnem lesnem last pengi repair gede arajar prakat kendai so covid adin covid ke surok kala steel ha lawan sa election jadi nang question ile dia mentah ha gede gedem go mentah jadi ka assurance kalau kumono mak bo pai ba gitu jok banget masuk tu kalau damla ban ngurlong ye kini ngar madu tia dem kumono kludi gi ya lut kali fi gani le jukran nak por ba kadi bandon ka restriction kala mende galenti chanong po dan sampur kala mende galenti na umling tarkma kamtam ke jengking kemudian halaila ka ba la arjing ma hisai deka transport department bagi polis ki hab ban simkia kan ini laju keren nak pos badai ban restrict iki kali overload kamtam iki surok sinok di minta wat ka highway gini ka Porlin ga jongi ka baka pavement ka barben tu still wat hadin ka step bila hab ban repair ka ko kan notam pavement ba stang riding keren ya kani ibin bol iki ni ki briu jongi kinong song sinong jongi jong garki ka briu trap iki ba yenon keno abong kitur gi kamay nam ta ka po ka ki kamay gaji lam ki kam gi ba la lagi jong ki kam gi gitu agak kit ka ba de ndre gini restriction na ka banta ki surok ki ba ka pavement ka stang kani ka kadi ibandon na kalyang jo ka transport department enforcement ba na kalyang jo ki police